ndani ya Kilifi County musacho yomo actually amuru komo saibu miaka yegatua na abwate a girlfriend usumo sani oyo munyaruka babeire nere miaka menge sana lakini mbara nyomana bone ngento kyabiri kigukumia banyorira abana oyomo babere batatu bane batano musubati yakonyorera abana bakari soboka lakini bakonyorana ngoyo no musawo bakona konyora abana lakini musubati oyo nsobale ikere bono inakuwa bahati mbaya mimba kaingia wate babana baikire balenga batano bali bono okoboko high five abana bono nokoboko so ikere bono bagochikotenga this guy didn't believe asamangana yoko kona family planning ni bintu na portion na mambo kama haya hakutaka kama mimba imeingia tutunze tu Gwankole ndandeka bono ninchembe tayara yenkoire tokumia ala mwana ukina wake naende kidogo oyonde oyo we wake naende oyonde oyo bono mbatano bali lakini bado naende mumuroyo ngona kubinyali naende oenda sobo muise kolia baumera no ala ojindo no musubati obekere chicho koni njira konya jaga jire chinena jire standard bono ata kwa mwira abantu baye bono otaraika buo ahale ko ikabu na bakora raro naende umanya kugenda jikoni abo jikoni abara timaithiga ibakabekire bono litukeli mongo chakale timaiti gusega misi calculate tiwo timaiti kiabete gakale gocha bakaumera na isomo subati olia gero baumera na isomo subati olia ekiza kyambo basoiga bono timaiti gusoma subati olia tebetise ngango chale usengagie lakini kurumaga lende isora beri gakobodi na kinga kibono kuna konyora abana iga oyo moko nyora nere ni ngutanya gokurusia yo musacho yako na kontebinga taranyora chomba gocha gwaka na buya bono ni chiombere jaga nderete kuligia wongo chiarura oruka iga uruka na bombu gato gosemeria okay bono lituke limo musubati goseka chita gatebise ngo mungu anoringo chale rero maburi kwa mburi na mange mokumbera na rero ra maburi nayo gosochi ko babona koba mojuke okay mungu anokwebanga lendo goja kama kawaida akanyora isabiara na ale uyole somo subati bwana ekaramo nyora na ale manyete agakwanise wake iga umusubati uri gosoka na abana batano ku rumoino bakubwata ni gocha ale ni bagi manyete iseta jeti gota imongwana mangana mange oko muboli tata abana abensi nabao ano bwana tabanyorera oroche muna baliga aya katene chombe ngona kuliginje ngo mwaka na isire kujikera ndoje ndakete gocha no mochoko bene manye kuira bana bana officially mwaka uri mataga matebiga chombe rajia go chandire tinta etionga no neye mubono ino bora inje nane ndago konye gajini fact ojitumeke aye bono ragiri familia yao ole ndeye familia yao yonsi that is why ntage toga ndo mukungo na bana bao bono sai tali mambie bono iga ibuna bebangete iga irana na barabu chiali mungu arite bangete igore yegedekio ekabanga no motengejo ja sale moke kwebulinga kai amura na bwata nendo musubati onde basi kaine sana okoranga nera nchite mono kubuoyo so oyo gaka mutumekire una past time go past time yani bune alternative yani alikuwa anamtumia kama chombo cha burudani tu just in case just in case huyu amekuwa busy so naweza mpata huyu tata umudhani yaye siye ndiye na yule unayedhani kwamba ndiye siye
oyo bona atakagerete bona aroje ngomo oramotesire bwana ikabetereria agende nere so akagenda noyo n'abana tari banga saka mutaibono nchirende yonsi tintageti kuhira gitambukiro kende gionsi tintageti gukuomania nagotebia kiegera gwanchire nakuboria abana nabao ondoka nenda naye uyu mabonde bwese muramenya na bubu ngono leo tamware kongale no matukata tugande koma genda nere gokoma andamana naye kugutwara umujando n'umusyo ngagese andamana naye aya umusirende nkwale gotigana inja kuboyeri itwara gachoko kande tibu ati mojando tidade ari bado mojando gweroberia ayo gwekorera rigoke gake gwekora riko ya mosike ikabya n'abantu babo kweli soka ujiachi keke kita abana bagochaka kasokoro bye bye wajire kwara dorageiri mugwano ifainali akagenda alienda na familia wanaendeleaje sasa baete ubugi bana bokongu mungwano yasaka kolire gasi pesa chia nje bwate gasi nyingi alikuwa anapiga starehe yake vizuri akare familia iliacha exactly 1 month wanemere mekaera mekaera bono mayetega bidi achake kuri mbinu mbadala kiara bana mba mayeti naende story okoleta bana mba mayeti story okoleta nabakungu there abakungu nabangaini ekara nyorere nga interest yao ti yasari buya ikagukurigera mbinu mbadala gako gosete abana jeshi abara abana yenda seiso echaye mukunyensa ketata izura yali agachere bwere kojora kake moeti ndio mwali mwaliye chawa kai bote ya jara kabusina wale kilo moja akiri yule liga sukari ngai lakini kwaja kofili yakarota chivuga atibuya umwana akojora konda mbaya umwana kukwanira igoro yo mwana your daughter or son akonyore konda mbaya achaka kuko umaye to mwana akiri nyasaye mirima akora ri yogukumye tigati geguru kunyasaye anacha kolengera linga sometimes tigaba kungu baba ngora ekero kero genda basacha babo bakocha kero genda abantu wairira abantu bararire agi it could be an entry formula kiagera umwana aragwata kitata ekiagera nabera abe and I don't believe nga musacha naro ko comfortable gocha mwaya tabwati kenda sugunane tigocha lakini bintu no bikoba bo mpaka tobwati yabidi nga bono tianza ngani umusunde manya so nyumba akiebo nambwa muramura ti manyanga kiruti yabaye na inje nisoime tindi gusaba no engende lakini ntumira na bana nyore baigire komisoki yake mbaraire ainje mbinyi ganso I'm telling you ni vile watu wengi wasemi vitu hapa nje na kwambia bana hii live hii lakini jamaa imemnyorosha jamaa lazima ameanza kutia bidii amejua sasa na familia lazima hasa ashakubali actually ngendo mu advice board yabika ransa musubati inse bafika utingana ki ba raise their family together lakini huyu mwanamke na mokongo onye ndiye dependent kabisa somo sajo yo I think kanga abana bangara muirire ngebinte binkara ticket usebia kwamete lakini here buya naenda basubati be karakari don't depend entirely on a man okay olio nde robot ndwa muikirete ngoyo chire na serikali yae honest story yo mutaniriri meshene tata abakungu boronge barabe bagoraniriye pero bagoraniriye oboli kuna ende njire ndiyo kubeka matangazo abantu wa radio ama gazeti I'm sorry to say lakini
ayekunia so muswati yo boy with instructions not there yone nga mugaro tori nkode karama je igore bro twari ngigo naye ibaiti akutikara ndo kuruga na wala tieke bujuroje agotieke bujuroje lakini kora ikira jagete motege gege akita David akiwakuro je ko watu muswati ngabudoi it's a problem, I'm telling you. Bora amba jibarasa gasiengo gusa because botambe psychologically ekero ko report yegento tebirie usoigwete kero ko irobo genkie ni whereas manomente te chumbi ni kweli in fact utara react on obo genkie gento ko tebigwa mwamusio bo genki manyanga ngibekire binsali bika lazima kamento yes gatungu umuntu ikabe kena kabaka bisa bogenki mbu anakoba low than the true than nekinde kialenge kanda ninga ko bikuga kabisu ka change baka karo ikonga acha kibiribiri yazi bagati bigwe chutia gindi kaka keka and by the way, what is the difference between yoko gindi no kogirimbia? Kogirimbia na chakoli soma kurwe sole, but I think yoko kogirimbi no waka yani amaguta egirimbia biguta yani yo wetie biguta se amount yenke rojero bosio ono akiaro waka mango kuno kongora bona ogurogo gengoria uno kwengora arabona okogindira bagera banga gindia gindi yani jana sindagira iga gindia biguta bike toje liake elia mwao tonya tonya you're right ereke kuzire kia sana bede na janga kianja ekigusiza aye nitakira tutu alienda basia kegusi na liora kemanya bia kweli yatukore torwa okay ase bintu bitakorera gusiga kogenderania gatie president na bara igurusi ngo blame no mbia na kubolia abara bachorire kurwega gusi na bara bachorire ngo blame okay asante